bafuna ukungazi nanokuthi ngilalaphi ngilala nini bafike mhlawumbe bayathakatha nemithi bangichele bangidlise benze zonke lezo zinto manje ngeke ngikwazi ukumela mina abantu abanjalo ngoba manje ngizowacimeza ngilale bafike nemithi bangichele bakhuluma into abayithandayo sebesebenzisa imikhovu yabo yabo nje mina ngibhema ngingcolile nginuka nginjani meke ngaya kumuntu umuntu uzofika abe nenkinga kodwa mengiguqa ngamadolo ngithandaza uNkulunkulu anandaba nayo yonke leyo nto ngamkela nginjalo so umuntu oba nenkinga uNkulunkulu nje anankinga ngami ngiguqa ngamadolo ngithandaza uyangamkela abanye siyabazi bayangena ngenqebo baze bajike babe omashaya bhuqu badlilindi inhliziyo amaphaphu bakushiya igobolondo imikhuba yabantu lapho siphila nabo banamaqhinga amaningi kodwa ke balungile bayazi benzani uyayishaya nipolitiki baba ngoba ngizokunikeza i-answer political mangikubuza umbuzo phela impilo yazi into ezidlula kuzona esafika kuzona sadlula wathi wadlula phela umuntu osedlule empilweni umuntu osefile wena usaphila wena phela izinto zenzeka kanjalo ziyafika idlule shuthi nempilo kimi kanjalo izinto ziyenzeka zifike idlule plus impilo le ayinawo forward ayinawo rewind ino forward siyaphambili njihamba njengewashi newashi ino forward and rewind alihle welcome to the show bhuti ne umuntu ozayihlehlelena ngengqondo yakhe ngoba sinama memories uyayicabangela okwenzeka ngonyaka odlule yena manje angakutsheli-ke mina ngoba ukucabanga yena ngoba unama memories last year mina ngibheka i-forward bheke phambili bheka i-future kusasa welcome to the show bhuti ne so kwisho yethu mfethu ufuna ukwazi isitori sakho ukuthi ula ukhona manje ufike kanjani uphila kanjani mfethu awuqale uyichaze then ubani uqhamukaphi bese qede uhlala phezulu kwendaba ngiyakubona futhi wena umuntu ono forward so isitori sakho sizobheka phambili mina ngokuhlala ngunhlanhla mina unzimandi sibonga futhi ngokuzalwa la kandengezi komalume kandengezi omalume bese kuthi kobaba la oDazen Hoki obaba ko lapha konzimandi manje indlela into isime ngaphansi kwaso kule ndlela engiyiphilayo ayasimile kahle ngoba ngiyabona le ndlela engihamba inzima inameva iyahlaba ngibekezele nje manje ke indlela yaziwa umuntu oyihambayo ngikhuluma ngale hanjwa yimina ayinzima ngoba isime ngikusona ngilana nje angihlelanga mina ukuthi ngibe la kodwa sekuyenzeka ukuthi ngibe la ngoba manje ngisho umndeni abantu enginabo bahlangene nabanye abantu awazi noma bayakhokhelwa noma bafeza inhloso zabo ngoba lokho abakwenzayo ukuthandwa yibona futhi benza lokho abakuthandayo nabo kanti manje ke mina ngivumelani nabo izenzo ngithi ngisakuvele ngavudlula lapha ngisashutha kancane zokufonela mangiqede alrighty afuna kuba kwishow no thank you bye bye so Ruthe ngicela uqhubeke bethi izenzo mfethu izona ezingikhiphayo ngoba izenzo zabo ayihambisani nemithetho engakhuliswa ngayo so bona benza izinto abayithandayo nezihambisana nalezi ezivunywe yibona so mina ngihambisana nalezi zinto nangale ndlela abenza ngayo kumina ngoba kumina iyangicacisela ukuthi kubona phela shuthi sebeyibona bewonkulunkulu la empilweni yami sebebona ukuthi kufanele bangiphathe bangibuse ngenza izintando zabo hayi leyo nto ngengikwazi ukuyenza ubani labo abantu basekhaya noma bakomalume and benzaya umndeni phela loyo omalume ngaba omalume ngaba obaba abantu bakhona ngoba ngishabaka baba abanye njengehlobo bangidinga eduze kwabo futhi banezathu bona zokuthi bakwenziswa yini lokho kodwa ke izenzo zabo ziyacacisa kumina ukuthi hayi abangidinga ezule eduze kwabo kusho ukuthi mengisayidlalela ngiright ngidlalela kude le ngidlale kude nje yini abayenzayo specifically eyenza ukuthi ubone ukuthi wena abasakudinga eduze kwabo phela bona into abayenzayo ihluphe abicacile isobala balalela umuntu onemali bayamsaba lo muntu ngoba unemali
bese benza intando yabo benze lento eshiwo uye asho ukuthi yena loyo muntu menenzolo into nami nabo sebelandela lokho ngoba balandela lo obatshelayo ngenxa yokuthi bayamazi unemali eningi noma usebenza eParliamente noma unamabhizinisi amaningi asimazi yena owazi kodwa sikwaziyo ngemali more money more problems wanemali eningi nezinkinga ezinkulu ziyeza ngoba imali ngisho abantu abadala bayithandi imali iyimpande yesono lesikhathi samanje ngisho izono kazive zimnandi plus kuzona ungena ngemali ngeke ungene kalule esonweni imali ungenayo bayakutshela akabaziyo bathi money talks noma ungakhuluma uma ungenamali ngesizwe leyo nto yakhe angcono ukhipha something sikuzwe ukuthi uthi money talks futhi impilo ke hey sihlale simi kanje ngoba silindele nokungalindelekile ngoba phela nabazi yobasho bathi empilweni expect the unexpected yes ngoba impilo le inenqwaba yama surprises ayivi surprise yeah so sihlale silindeleke lokho singakulindele lama surprise impilo ezosishaya ngawo nathi ngoba phela impilo injalo inama surprises yeah so injani impilo yala emgwaqeni lana mfethu uwenza into yazi ukuthi ihambisana kanjani nalento oyifunayo ngokokwami ngibona iright ngoba kunabantu abangacaci abeza kumina bengilandela bengifuna ngendlela ezithize ubabona ukuthi manje njengoba ngiphila kanje abajabuli bafuna ungazi nanokuthi ngilalaphi ngilala nini bafike mhlawumbe bayathakatha nemithi bangichele bangidlise benze zonke lezo zinto manje ngeke ngikwazi ukumela mina abantu abanjalo ngoba manje ngizowacimeza ngilale bafike nemithi bangichele bakhuluma izinto abayithandayo sebesebenzisa imkhovu yabo manje njalo angihambisani nayo so khona abantu abakuthakathayo izinto abazenzayo ngeke futhi bakuvume lokho ngoba impilo inomqondo osobala inocashile umuntu angakungena ngenxeba kuwena mebona ukuthi weak ngala akhulukudele ngalelo nxeba bese kwenza into ayikuthandayo abanye siyabazi bayangena ngenxeba baze bajike babe umashaya bhuqu badla ibindi inhliziyo amaphaphu bakushiya igobolondo imkhuba yabantu lapho siphila nabo banamaqhinga amaningi kodwa ke balungile bayazi benzani lento abayenzayo thina simesibuka isakuhlaza so icela njengoba isakuhlaza kuhle bengisadlalela kude le ngoba lento yabihlaza ngosozodlalela eduze misivuthiwe khona ngigoyicela ngazi ukuthi misivuthiwe ke ngizodlalela eduze sure sengizoyithola manje isakuhlaza nje sehlaza so labantu abakuthakathayo wababona kanjani ukuthi bayakuthakatha izenzo zabo kanjani yini specifically wayibona izenzo zabo ziyacacisa ukuthi abahlukile phela nabantu abantshontsha amadlozi bathatha izinhlanhla zabantu basibanye bathwale befuna ukuba nemali eningi ingakho kuthiwa unemali eningi wenza izona ezinkulu ngoba ufuna le mali musuyithola ingenxa yalezona sobona ukuthi bagcinaphi ngoba sebekwenzile abakwenzile ukuthi kuyenzeka kubana kwenzeki kubani bayochaza bona konke lokho ngoba isikhathi asikakafiki siyeza kodwa samaqinisi ngeke singafiki samaqinisi ngoba kuyaziwa ukuthi abantu amaqinisi abanawo hayi abantu amaqinisi abawafuna balikhuluma abanye nje bangancamela ukuthi kuphume isidumbu kunokuthi kuphume iqiniso hayi jabula kabuthanga ngizokhuluma iqiniso nami lento iyangithinta nami bese ngiyafa ngcono kuphume zona le dumbu zobani kusolwe bona kufe bona asazi kodwa ngoba kuthiwa akukho okufihlakeleyo okuyo ngeke kuvele abafihlo kwamanje nathi sohlala silinde so ibamba kodwa emsileni sithi yosithela khona soyidonsa kahle yonke bese siyibona kahle wena umuntu okanjani umuntu okholwayo okholwa kuJesu naNkulunkulu noma umuntu okholelwa ezintweni zesintu ngoba labantu bekuthakatha kanje yini ekuvikelayo wena uNkulunkulu noma izinto zesintu ngakhulela esontweni mina ngangikhula nama sister la Miriam Hill
ngihlala namasistela izinto ezojesu nje into ezazidlala ngazo ney'ngxoxo iy'toro zabo into ezazidlala ngazo sikhula lezi into sasifunda kuyona sibone semhlabeni abantu babuye benze nje nampo ojesu abanamathunaba abangcwatshwa kuwona bangcwatshwa 3 days bafa bavuka bafuna umzimba wasekho emva lokugibela ifu wahamba ephila nomzimba wakhe ngoba abantu bayalumbana bakuthakathe noma usufile befuna ukukontrola ngisho ufile ube yilesipoki esinolaka wenza intando yabo ingakho uJesu wavele wahamba nayo yonke into yakhe nanomzimba wathi nje akho ngizoyigciba la abantu benje ngihamba nayo yonke into yami ngisho umzimba ngihamba nawo. So abantu abahlula uJesu thina singaba yini? Hey abantu phela babuye bashintsha izitori ke singazi noma abantu noma belungu noma amandiyo bayasazi Ziphi itori? uJesu wafela thina nje kodwa thina mesifa sisaya kothetha amacala ethu kanjani sithetha amacala uJesu wafela thina shuthi asinasono thina yini singayi straight ezulwini kodwa kufanele siqale siyothetha amacala ngoba baqambela uJesu amanga bathi uJesu wafela izono zethu wasifela uJesu hayi thina wafela izono la zayibhalwe khona into eyibheda esozenza wayifela ngamathe wathi phu hayi uthi wakhipha umphefumulo wakhe likhona inithuna la Jesu la ingakho bethi abantu abadala isiZulu siyadidana badidwa izulu abelungu babona ukuthi noma ama-China sazi babona ukuthi uJesu ukhipha umphefumulo wakhe efela into ezokwenziwa yilabo abantu basiqambela amanga nami nje ngoJesu ngangeke ngenze kufela abantu bekhethela into embhedayo beyibona into enhle yadalwa uNkulunkulu bangayithathi yona bathande le emnandi embi kodwa uNkulunkulu okwabo umuntu uyayazi indlela ayihambayo nakukhethayo yena endleleni yakhe yena umuntu owazi indlela ehanjwa uyena nami ngazi ehanjwa yimini ehanjwa omunye umuntu angiyazi hayi ngazi le ehanjwa yimini ngiyayibekezelela ke noma inzima nje ngoba ayinamefa iyahlaba injani le ehanjwa wena uyichaza ayinamefa iyahlaba ineyinhlungu kwezinye indawo ineyimvula ineyivunguvungu bekezelela imoya ngala ubekezele ngala nazi amanzi imvula ifike imvula ezinye inamandla kuwe ngisho izindlu nemoya ibona ukuthi inamandla lemoya kuwa ngisho ihlahla akudlalwa la wena uthi indlela oyihambayo inzima kodwa uma uyichaza ngazi ukuthi uyasmayila uyichaza kanjani ngiyabekezelela plus akunayo ichoice ngcono bakhona nezinye indlela efanele ngikhethe kuzona manje ngiphoqelekile ukuthi ngihambe kule ndlela noma inje ngibekezele khona kunje yini yenza impilo ibe nzima kakhulu ngokwakho ukubona impilo nje esiyiphilayo seyabantu ongathi this is the one thing eyenza ukuthi kube nzima ukuphila ngisho ukuthi into esibuye singayazi eyiyona empilweni yabo ungayazi into eyiyona empilweni ngibona inzima sinika inkinga futhi eziningi ngoba kuba siyayenza into siyibona kahle empilweni ukuthi ikhona kodwa siyinaki ngoba nazi nale impilo lezi seyiphilwa yithina esiphila le impilo kodwa sazi ukuthi akuzona ezethu umnikazi wayo mase ifuna into yakho ukuthatha noma inini noma kanjani bakhala abantu into yomuntu nje vele ithathile umnikazi wayo nampa abazali benza igazi bafaka umzimba bakho umzimba uma nobaba bakha lo mzimba bafaka amagazi abo ufuzo ilokhu nalokho wafika ubaba wafaka umoya wakhe so manje ke abazali abanayo imoya abayifaka kulomzimba bakho umzimba bona kuphela wasefika ubaba wafaka ubaba omunye phela ngubaba lo wadala umhlaba nayo yonke into la emhlabeni nami uqobulo wami ngadalwa uyena futhi lempilo engiphilayo kufanele ukuthi ngisabolekiwe nje kwathiwa ke hayi awubila kodwa akulungile ngoba ngiyakwazi engakusho ekhaya ngasho ekhaya ngicela ukuyodlala ekhaya bangijikela bangitshela ukuthi la ekhaya nje indawo yokudlala yikho ngeke ukwazi ukudlala la ekhaya sebekhuluma ke nabasekhaya basho ukuthi hayi mefuna ukudlala yikho inkinga kodwa akahamba ayodlalela le adlalele kude le ngoba la ekhaya indawo yokudlala yikho ngavele ngazalelwa la emhlabeni futhi ngizoyidlalela la emhlabeni hawu wona ufuna ukudlala kude bese ngiyagoduka ekhaya lezulwini wathi ucela ukuzodlala kude ngoba phela ngisho sengifile abantu bayalikhuluma iqiniso bayakutshela futhi ukuthi la emhlabeni wena unalo ikhaya yabo njengoba usuka nje manje usushiya nemzimba la emhlabeni usuyagoduka usuyakini wena lezulwini
nathi ungasithatha futhi kancane usibheke kahle usibone futhi thina sibona abala singabahambayo nathi sihamba noma inini nje usibona sila asikho emakhaya manje mesisihamba ke sobe sisigoduka sisekhaya. So ekhaya ke manje lelala eMaranhille bathini njengoba usuhlala la emgwaqeni? Lokho abakunakile babheke okwabo ukubaphatha kabuhlungu lokho abathi bakwenza kumina kungenzeki inkinga yabo ke leyo ngoba ibona abazi ukuthi benzani kanjani bahlangene nobani. Kanti yini le ababefuna ukuyenza kuwena? Bafuna ukufeza inhloso zabo yini abangayenzi ukufeza inhloso zabo makufezeka inhloso zabo ukubona sekulungile baqhubekele phambili manje inkinga lento yabo futhi ayenzeki ngalendlela abafuna kwenzeke ngayo ukuthi kwenzekeni ke kuphazamisapha sesazi indlela kodwa yaziwa umuntu oyihambayo. Yeah, shuthe wena nje usuphila ngaye uNkulunkulu ngoba kubukeke ngazuthi ekhaya akekho umuntu okusupportayo mhlawumbe sekusiza wona umkhuleko. Ngeke umsikhuleko ungasizi phela uNkulunkulu ngeke angazi ukuthi ngila ngoba konke lokho okukhona la ukaNkulunkulu nalabantu engiphila nabadalwa uyena uNkulunkulu yithixo yini amandiya uNkulunkulu bamandiya babelungu obani badalwa uNkulunkulu uyazi ukuthi ngoba nalomhlaba wadalwa uyena nanelanga nanta ladalwa uNkulunkulu ngeke kangazi la ukuthi lapho kwamanje akekho la usakweminye imhlaba yakhe la. Ekhaya yini into oyikhumbulayo nje ngokuba sekhaya? Ama memories abanye abantu abangasekho ngoba manje inhloso zabo nentando zabo nami engangiyithanda seziyancipha seziyaphela sekuphumelele ezalabo enginabo manje. Nabe nginabo ibona abafeza inhloso zabo kodwa abakhuliswa ngendlela eright le abangayilandeli bafuna le style abayithandayo bona. Kodwa ke impilo yaziwa umuntu oyiphilayo. Mawucabanga in general why abantu bebe greedy kanje ngoba manje enye into complicate izinto iyona le ukuthi umuntu akafuni ukuneliswa into anayo instead ukuthi umuntu athi maye nalokho okuncane ufuna more afune more azagcine esenza ezinye izinto ezirong kwabanye abantu. Lezi inkinga ezinkulu engeziphele isivuka kanjani khona ingane la ezingcono ngendlela ezingcono nazi abantu eMaranhille sister lapha eMaromeni bakufundisa ngisho ukwamkela yabo nje mina ngibhema ngingcolile nginuka nginjani menge ngaya umuntu uzofika abe nenkinga kodwa mengiguqa ngamadolo ngithandaza uNkulunkulu anandaba nayo yonke leyo nto ngamkela nginjalo. So umuntu oba nenkinga uNkulunkulu nje anankinga ngami mengiguqa ngamadolo ngithandaza uyangamkela. Kodwa ilungile nabantu abenza intando yabo sibone ukuthi izofezeka yini. Ngoba kaNkulunkulu ekugcineni intando iyona ezofezeka. Isiphila ngakho la konke kaNkulunkulu nalamagama esikhuluma ngawo asiwazi amanye asigakawazi awaNkulunkulu wawadala. Ukuze sikwazi ukukhuluma naye sikwazi ukukhuluma nomunye umuntu ufuna ukuguqa amadolo uthandaza ukwazi ukukhuluma noNkulunkulu akuzo manje sesitshe ethi siyazi amagama aqanjwa yithina akona sawafice esetshenziswa sawakopela sawasebenzisa sesizibona ukuthi so uNkulunkulu sesifuna ukuphatha abanye abantu sibabuze. Kodwa ke abenza abazi abangazi asazi mase bexakeka bese kufika la bengasazi khona ukuthi bazokwenzani ngoba ibona abangazi bakhona abazi ukuthi bazokwenzani ke bona. Umuntu wazi impilo le ayiphilayo akekho ozokwazi impilo yomuntu. Ne and le yesintu into uyakholela kuyona ngiyabona ukuthi umuntu okholela kakhulu uNkulunkulu le yamadlozi nokuhlaba nokushisa impepho leyo yakholelwa kuyona. Into engakhuliswa ngayo le la ngisuka khona kufanele ukuthi seyimpandeni kwenziwa njalo nje la ngikhulela khona impande zethu phela lezi sixhumana nabantu abaphila kwezinye indawo bungezwa futhi bakudonsa ngesitswebhu bale bakushaye ngesitswebhu kwezinye indawo ngoba usukhohliwe ukuthi bakhona nje bafa cha bafanga bahlishiya imizimba imoya yabo yaya kwezinye indawo. Ne no ngiyakuzwa my brother so uhlanganisa kanjani la emgwaqeni iyiphi indlela ophila ngayo nje ukuze kusho ukuthi ushona ilanga na ukwazi ukulala udlile?
La mfethu nje ukwenze ngaziyo ukuthi kuzokwazi ukuphumelelisa nalokho okubalekile osukwini. Nani namabhodlela ngibe ngicelele wona la nabanye abantu baqhamuka bengathi kuphenduka imithandazo yami. Umuntu angiphi ngoba phela uNkulunkulu ngeke afike la eceleni kwabantu naye into kade uyithecele emthandazweni uzothuma abanye abantu bakhe la. Manje kasibona abantu baNkulunkulu sonke abanye bathandela usathane bathandaza ngisho usathane ngoba sikholela kubantu abangafani. Ngabona siguqa sonke abanye bathandaza usathane abanye bathandaza uNkulunkulu abanye bathandaza izithixo zabo kuya ngomuntu ukuthi uthanda indlela enjani enani yena oyaziyo. Yini into umuntu akayenza kuwena la uthi mhlambe ucela ikane noma ucela something yakukhombisa ukuthi lo muntu lo unosathane mhlawumbe into nje ebhedayo noma ebhlungu ayenza kuwena wabona ukuthi abantu banawo usathane la ngapha mfethu abanye uyaphuza ubone mhlawumbe usethuka nenhlambo umunye ubone ngifika kuyena ubone mhlawumbe usedinwe omunye umuntu abone ukuthi mhlawumbe ufana naloya mhlawumbe loya wafika wangayicela into yakhe kahle wavele wayithatha yaphela mhlawumbe ufica udinyiwe usebona sinalo ufana naloya bese ebhodlela kumina nangibanaka abanjalo ngivele ngibone ukuthi sesimini esinje kumane ngiyidlulele ngoba indaba ye-argument iyona ezodala ulaka bese sivezelana ama-true colours kulamakhanda ethu ukuthi ama-true colours ngoba phela sisuke emakhaya angafani ngivele ngithi awuthi ngisheshe ngimshiye ngaze ngimvezele ama-true colours ekhanda lami ukuthi kunjani kunjani. Kukhona la khona wahluleka ukuyibamba umuntu wakucika wagcina umvezelile ngempela ama-true colours akho. Kuyenzeka kona. Awungichazela usuku olulodwa la kwenzeka khona. Awungichazela usuku olulodwa la kwenzeka khona lapho nokuthi kwakwenzeke njani lo muntu wathini kuyena wathini yena kwenza kagcina phelele leyo. Futhi kwenye indawo imaphi njengase Pine Town. La ngisaphuza utshwala kakhulu. Sengise tavern kuyaphuzwa nabanye bahleli ematafuleni kanti labantu otshwaleni bami bazothi ngiyochama ngoba sihleli nabo base befaka into eyu-break fluid. Mengiphuza ngalento ngayithintisa endebeni ngayikhotha izongidaka nendlela abazi ngayo futhi mabebona bona lento isishayile isikhathi sokuthi ngidake kodwa ngenzi lento abayilindele ukuthi ngiye toilet ngingene ngathi ngiyachama noma ngiya toilet bese ngihlala khona ngizumeke ngilale bafike esikhwameni sami bathathe le wallet bathathe imali bangishiye no-50 rand mabethanda ukuze ngigibele ngikwazi ukugoduka futhi babona lento ayenzeki base bathi ngcona bangirobhe ngila ngihleli khona kwangathi bangishaya ngemfollow kuba imali amabona ukuthi ngiwalethi ngeke ngizwe mhlawumbe ithinteke kanti ngizozwa lo yenza leyo nto ngambhanqa nodonga ngakhipha ummese ngenza izinto nami engasayilindele ngoba ngiyazi leyo nto angayiboni kwazi wathi umngane wakho uyakhuluma wayena ngenza ngenye indlela futhi babona ukuthi ngazosiza abantu ke bakhuza ngagibela ngagcina ngibuyile imali yami ngoba bahluleke ukuyithatha bengivuka ngakusasa leyo nto ngiyazi mengiphindela khona ngithi ngisaphuza ngihleli nomunye ubhuti la angixoxele lo bhuti into eyenzeka izolo ngibone ukuthi hayi lo muntu udlala ngami lento akuyenzanga ngithi angizobuye ngimbone ngihlale nomunye ngithi ngisahleli nalomunye nalo ngihleli naye angitshele la same thing ngamanye ngabona lento ngiyenze ngempela futhi lento angisayazi bengingasayikhumbuli ngisho ekseni kanti le break food abangifakele yona ngivuleka amehlo ngibone kube umunye umuntu angibona ukuthi ngiyabona ngiyezwa kanti angisazi ukuthi into engiyenzayo angisayiboni sengumuntu ongena control nje la ngabona khona ukuthi hayi ngithi kumotshwaleni ngoba isho ukuthi kube ngifile bengizothi emadlozini ngibulawuba noma ngiphaphama ejele mina sengibulala umuntu futhi ngogwetha isigwebe ngibona kahle ukuthi uyohlala iminyaka ejele base ngithi hayi ngcono ngithi ukuhlehla kancane okunje ngoba hayi shona namafa amnyama so labantu bagcina lokhuze ngommese nje wayisale bahlehla bahlakazeka kwaba nje nakuhlehliwe kwasakhuzeka ukuthi nami istory angisasikhumbuli kahle ngoba phela lento nasengqondweni into ayishayi kuma memories siyenzeka ifika idlu sure so wena ummese bekuyinto iphathele ukuthi uyivikele noma ummese wawuthola kanjani ngawo langa noma ummese uvela ufikile nawe ukuthi uyibheke kuyona le ndawo futhi into engangiyiphethe ngalela ngoba phela into vele ngangibuye ngidlela ama-aphula lapha ngiyinkulumo ezithizeke nento engiyibonayo ngidlela ama-aphula ama-orange futhi ummese nje oyitafula wetafula wasekudleni hlala nama-cutlery kwayikona ukuthi benza kanje kodwa phela lento kanjalo iyalimaza nayo phela uzosikeka la inyama igqokile ne no uqinisile mfethu abantu bangabe bekuloze lokho beqhubeka bekufaka umuntu ehlweni inhliziyo phela inhliziyo nayo igcina isithintekile hayi inhliziyo ziyinkinga ke mebezoyithinta ngoba inhliziyo ayiphakele eyami sengiyivumela ngiyidedele vele igayi ibozi futhi ngizobona nomunye umuntu eyisibozi ngimthathe ngimfake ekrebheni ngimgaye kabusha
ya ne mfethu hayi ngiyakuzwa mfethu ukuthi hayi ngiyahlanganiseka manje bakumakhaza kanjena ulala kanjani? Phela lani umuntu ukuthi nabantu uhlangene kanjani nabo khona engibazi kahle abantu khona engibazi abanye ngezitayela zabo ngibe nabanye engibaziyo ngendlela yokuthi nabo angifuni futhi bakhululeke bese betshela abantu ukuthi ngilala la ngoba khona abantu engafuni bazi ngilala la bafuna ukwazi labona ukuthi ngilalaphi bafike nemithi bazongichela bathumele nemkhovi yabo benze yonke into nabafuna ungithwebula kube lula ukuthi ulala la sofethu imbambe simthwebulele la kube ngathi ngifile kanti basayongenza imkhovi le emahlathini abantu bakufuna phansi ngale mithi yabo. Hey abantu ungayitsheli ukuthi umuntu uyamazi umuntu uyincwadi engafundeki umuntu ngeke uzumconfirm ngeke umazi umuntu mfethu umuntu uyincwadi engafundeki ungatshethi uyamazi avela kwenze into ongayazi kuthuke kwayiwena uxayiwe kanti ubani unje bengitshe ukuthi ngiyamazi usanza into enje umuntu incwadi engafundeki ngamthathi ngecover yakhe umbone ukuthi unjani utshethi unje ngecover yakhe memuhle ujethi naye emuhla ubuhle bakhe into acashe ngayo fihla ubugebengu bonke bakho ubufihle ngalobuhle kwenzeka wena ukuthi nawe ugcina usuye sangomeni noma enyangeni uyozama imithi ukuthi nawe uyivikele kule mithi le abakushaya ngayo abafuna ukukuthebula ngayo. Phela kufanele mina ngenze lokho ekuzobajabulisa ngoba imali anginayo ngcono ngicole ngibe lento abazobona ukuthi asho ukuthi imithi yethu iyasebenza lapha ngoba meke mangingageza baphatheka kabuhlungu bagijima inyanga nomama bathi nje futhi into zethu ayisebenzi lo muntu usakwazi ukugeza abe nje ahamba indawo enje bagijima inyanga kufanele ngibe nemali ngivike maybe ngibone ukuthi anginamangcono kona ngwane ngicole khona bezojabula babone ukuthi into zethu siyasebenza. Usho ukuthi wena lempilo uyiphila yicover up? Mina nginesizathu sokuyiphila ngoba nginaso isizathu sokuthi ngiyiphilelani ngiyazazi izinto ezenza ngiphile impilo kanje. So manje azenziwa abantu kweni. So manje mangabe sebebuka le video ngoba le video izobukwa abantu abama thousands sebeyabona ukuthi hawu le ndoda le kanti i-underground lapha yana siyitshela ukuthi thina siyayishaya ngale mithi yethu kanti underground awukusabi lokho awukunqeni lokho. Impilo vele injalo phela khona ukuhamba la phezulu kubonwa inani nombani khona ukuhamba underground okungabonwa ibona nombani kubonwa ngisho nayilabo abakhethiweyo kuya ngomuntu ukuthi ikhanda lakho ucabanga kanjani ngalo ubona kanjani ngamehlakhe ngoba lezi ehamba ngaphansi komhlaba ayibonwa inoma kodwa ziyenzeka uyobona sekuyisigameko kubuye siphele iqhubeke ngendlela yayo kodwa ikulungile ngoba sikholelwe ukuthi sohlangana naphambili sohlangana ne hayi buti ngiyakuzwa mfethu ngicabanga ukuthi sivale namhlanje ngijabulile ukuhlangana nawe la so awubheke la ekamereni makuthi khona ababukayo kulabantu laba ababhizi abalokhuzayo makuthi khona ufuna ukudlulisa kubona ungakusho manje before sivale. Mina ngingakusho kubantu okuningi futhi kumuntu ukuthi ucabanga kanjani mina ngingakusho kodwa engikushoyo ukuthi nje impilo abantu abayazi nomhlaba bawubona bawuhloniphe bese beyazi ukuthi umuntu mase ebona ukuthi uhlakaniphile azi ukuthi ukuqala kokuthi uhlakaniphe ukuthi usaba uNkulunkulu ungamsaba uNkulunkulu uyoyibonela wena imphumelo yalapho ngoba kusasa umuntu uzovuna lokho akutshalile mowatshala iapula uyovuna lokho mutshala iorange uyovuna iorange mutshala ulamula uyovuna lokho wakutshala umuntu yena owaziyo ukuthi utshalene endleleni yakhe kodwa inzuzo ayilindele phambili zezenzo zakhe ngoba izenzo izona ezikhuluma kakhulu kunamagama. Ya budayi valelisa ke manje kubantu naba abantu bayabuka awuvalelise ke besayivala. Inhle impilo sibonge sisaphila nathi noma abanye ke bengasalibonanga usuku la namhlanje abanye ke thina sinenhlanhla sisayitika ngalolu suku njengoba sisayitika nje ngalensuku sohlala silindeke kuze kufike usuku lokuthi kufike sikongqi bese kushaya ungqina ku the end o conclusion ngoba sikho istory singapheli sonke istory sinesiphetho njengoba siyivala nathi show sesifike esiphethweni yakhe bhuti.